Kapitan Inteng! Apay nga inawagan na kiti kabagyan, di kamot am-amaw. Ay, di nakamamo nga. Unay kan manong kwarog. Katno kanayon ta idi nga kinamat ije karayan idi ubi ang ta. Si kaayamat di kinamkamat kaw. Sa bahalin samay. Ay, nagsapakat ti kabaw mon manong kwarog. Ayan ka di balay di angkal takasarita. Ada ibagakan ko na. Ije may katlo abalay, manipod dita barangay haul. Ay, makitak matlangan ni angkal. Nabayag nga diyak nakikita ni angkal. Nabayaga di mo nakitkita? When now, di mo pulos nakitkita. Nakita kay di ubi nga ka. Idi nga umayak ije lugar tayo. Nanya lugar tayo? Ay. Di kamot nakitkita. Naimbag nga aldaw mo ulitan. Nabayag nga di kayo ima ije lugar me. Sino ka? Awan mo ti malagip ko akarapropam. Siya nga iti inauna nga anak ni kasinsin mo nga simple siyo. Nabayagan adim maganiinsan. Napanak ije balay da, edi na itabon. Iso nga rod nga nakita-kita ka. Kaduan pa edi ni manong kwarog nga inmay. Ha! Ay, uwan niya. Ni kwarog ti kadwak iday. Saan nga min anak ka umay ni Banang ta nagbati? Mayat gayam dito yung lugar yo angkal. Agyanak man dito numaano sa mlakit, dito ka bibiyag mi dito. Agyan ka? Ay, tiyang kayo. Saan nga balita, tulungan ka nga ag-asikaso ti dingwan mo. Mangantayo ka din ang gail, mabisina kaon. Ay, sana pa'y nagluto. Tawan di anteng. Kan may isa. Awan pa'y ti kabagyan tayo. Sino nga kabagyan tayo ang gail? Diyan nga imay itay. Kabagyan tayo kanu. Ay, awan kabagyan tayo apagdua-duan ti rupa na ang gail. Kapay nga ibagbagan papagdua-duan. Imbaga na nagkingkinamat kami kanu ije karayan. Awan mat kinakinkinamat ko asakang. Apay ako nabit asakang. Nagpaisumot ang gail. Apay, di yung makita asakang. Awan ti amok akabagyan tayo asakang. Damot singmang bay akadwayo iti balayaw, kapitan. Nakakanungaron. Nagagat samot. Kanayon amapan mangruot iti kanen tinwang yaw. Maayaw ak nga raw ta naglaing amang root iti kanin tinwang. Adaman nga rodan pa kairanudan yung akabagyan yaw, kapitan. Oo Ngam kasoron nga ron ni Kwaraw. Nadagsan ti dara na kadkwan. Agimon siguro nagdakadwa na akabagyan yaw. Agdwa-dwa ki di ano kabagyan may. Di naki din patsin aka anakakano. Amangan mat no talaga adiyo kabagyan. Di nagsarita kami. Medyo husto mati ibagbagana. Apay anak kami suot ka. Asinot kasuron mo. Apay nagtalag kayo adagos iti daya tao ang gail. Apay di mo makita ang naggagayat. Limok magtinwag. Sahanak pa akong binsido ang gail. Di mo baga na nagkingkinamat kami kanaw. Awang malagip kaw. Ang mga no nakabawam. Sahanak pa ilang agkabaw ang gail. Ngam ti dungdungwam api ki akanakam. Agdwa-dwaat. Apay ko maapagdwa-dwa ang ti kabagyan. No, paimata nagtalag kayo adagaws. Panagngir-ngir sinalayan. Sana na mapiyar. Apay nga ta akasurun ni Kwarog di simbang bay akaanakan ni kapitan. Nasa uman ni Kwarog day ta kanyat. Kunana, asaan ka no akong binsidaw akabagyan da. Amangan no agimon laang mo ni Kwarog. Kaslada kalintigan ni Kwarog. Ito lang nga imay, nagpakamaw akas kabagyan da. Kasanaw no italaang anak halagay. Mas dawa magkiniparente. Nagtalag adagos iti dayja tao. Nalaingmot nga main anang yamam mo iti bagbagina. Ada kiniparente, numarik na nakabagyan na di tao. Wino saan? Imbag, nakita ka nito taltalon, Barok. Apay, asino kayo, tata? Siyak ni Badong. Kumparik ni Kapitan Inteng. Kumparin niya ang kalko. Ay,
Aday bagam, ta inasit ganak nga grurot iti kanan tinwang ni angkal ko. Pudno ka di akabagyam ni kumpare. No ni kwaraw, mamati tada pa nagkakaingas da. Angam siga. On mate. Urasan ko nga kayong ingas ta agkabagyan kami nga rot. Kahit agbayag ka kaniditay, barak. Naggasat ti kumpare, tada pararoot, iti kanan tinwang na. Diyak amo no agbayag ngam ipasigurado. Lumok magtinwang ni angkal ko. Ay, adda kumamit sumangbay aka anakak amang root mo't iti kanan tinwang ka. Apalak ni angkel mo, tada pararoot iti kanan tinwang na, kwaraw. Jak man namaw. Ngam nadagsan ti darak iti dayja tao, tata. Tapay ko ma. Agimon ka kaday, nga dakadwayo dita balay ng angkel mo, akabagyan niyaw. Nula ka ta sigurado akabagyan may. Awan parikot kanyak. Ngam sanak kami na sigurado no kabagyan may, tata. Jay di ko na ni angkel mo no kabagyan niyaw, no saan. Jak man namaw kini angkel kaw. No apa na kumbinsi adagaws. Anya timbaga na kini angkel mo tanamati adagos akabagyan niyaw. Imbaga na lang nga anak ti kasinsin na. Namati mo tadagos ni angkel kaw. Ngam di mo ka di nakikita daytay idi ubing kaya, kwaraw. Ay na, barito ak siguro idi ubing dayjay. Kasano ko mga ayaman kami ngay. Imbagam ka di dayta kanya angkel mo. Imbaga, adda dayjay tao ti patyan na. Dayta ti pakasuronak launay. Apay adi tayo pa'y lamangan ng kail, aldawain. Di pa nga rod simbang pa, dyan na pa nag-grow out. Nagado siguro ti rinuot na. Tapangaldawon ka tawampay. Kanayo na mamabsog dyan mga kao. Manipod adda dayjay kaanak. Unay ka ti panangidayaw yung iti dayjay akaanakan yaw. No daggagit. Sako-sako ti ruutan na nga itid na itinwang. Gaikan na pa iti taltalon. Isumutin ti itid na itinwang, di ginait na. Apay nga rog nga aldawon ka tawampay. Anya ti aramidan na. Bambantaan na ka di pa'y tinuang amang mangan. Mabisina ka. Pay ngay. Awampay mo lang di ka anakak. Itay pa'y apa nagpapalinong iti dingwan. Ay, ang mga no dadakas ang napagtingnan, kwaraw. Adda nga ta. Ay, intaman kita ni di pang ipagpagudan nyo itinuang nyo ang kail. Dahito ikatay ko na. Sinalbag tumit na di ataaw. Ay, kasuron namanin ako na kung naggagit. Imbis amangan tayong tamabisina ka. Di mang biro iti alanganin at tao ti aramidain. Di pa ilang amin sumangpait. Ay, mapantaman iti sirok ti kayaw. Pangipagpagudan itinuang. Alang radang kail. Intan, tapno makasubli tayon kat mangantayaw. Ay. Awan ba't yung jinwan? Ay, nangipagudan na ngay. Surotan ta titugot tinuang kail. Sa nabali ta nagtuloy di kalman. Madlaw titugot tinuang. Sige. Kaslag turong mo't iti waig. Amangan no na pan na impainaw. Ngamaldawain. Nagawid ko man na. Ay, madlaw pa titugot ti butas na dito'y. Sinurot na tiigit ti waig ka nagpababa. Madlaw titugot iti kadaratan. Ay, kapay nga insalog na tinwang. Kanya nga ti panggap na itinwang ka. Saus! Sa balit agparparik na kanya ang kail. Nagawitan. Awagam amin nakakapitan iti aglawlaw ti kabildatan. Umhawag kamot na iti pulays. Maawat akong ti kayat mo asawan. Mga gablakit di tinwang tinagpamarang akabagyan. Sus, kanya nga ta tinapasamak nga paisaw. Amangan matnupod no ti atap ni Kwarog amang ngagab na jay. Masapol nga umawag ak kadagiti ko kumparik a kapitan. Ken umawag ak tumutin iti pulis. Ay, masapol ang mabiro kan da jay ataw ken tinwang ko. Naawag ako dagiti pulis. Ken inawagak pa yung dagiti kapitan akong parek. Inawagak mo't amin nga amok at anod kadagiti agduduma barangay ang kail. Salbag da dya tao. Ibagam ka dagiti kakadwam at anod, tagsawar kayo, aging gana iti nagbadangan. Walang kail.
Agdiretso kami nga agmotor iti dalan na mabalin apag na anti-motor. Tasawaran may. Saan pa siguro ang nakadayo ta nakapudpudat? Saan ang makataray dyan, wang? Iso nga ijiwaig tinangipagdaanak. Apay ang matartaran tada kapitan kandagiti tanod marituyag. Ay na, saan ka no asimbang petye para ruot ni kapitan? Pati jay nuang na awan metang. Kasta? Wan, Anya nga iti kayat mo asawan iti dayta. ay sus, amangan met no intaray ng tinuang da. Anya? Intaray na tinwang da kapitan? Wan, maray, saan na siguro akaanakan day jay? Nagpamarang laang. Ay sos. Gusto nga ro ti atap ni Kwarog asaan da akabagyan day jay. Ay, nagtalala ka ngaminin ni kapitan. Peke mo kayam day ja tao. Pagdaksan na nga agpaiso ti agtalak adagos iti tao addi mo pay unay amamaw. Dayta tibidtot ni kapitan. Imbagin ni Kwarog tadalat ta pa nagdwa-dwa na. Ano di ko nam? Intaray di kaanakan ni pare inteng tinuang da. Saan da ka no apod no akaanakan day jay? Iso mo lagayam anadagsan ti dara ni Kwarog kunkwana. Malas nga rod ni pare inteng. No di na nabawi tinuang na. Papalak man lang tada para root na. Ay, uray awan umay amang tulong kan ka amang row out. No itaray nan tumot tinuang mo. Saanon? Naglaing mo't ataw day jay na mangagab itinuan. Nagpamarang pa nga umuna kabagyan da. Sakbay nga intaray na tinuan. Un nga raw. Imbag numatilew ti awanan bain. Ninyo mandalaki di kadagiti pulis Wang kanaw. Inyawag adagos ni kapitan kadagiti pulais. Inyawag na pa'y kadagiti kakapitan kantanod iti kabangibang abarangay. Kasiputan da no addagang ganaut amang ilabas itinuang. Kasanod no yung babadang tilalat tinuan. Dara sa mangkay. Intayo di kabangibang nga barangay. Intayo kitain no iso day jay tinuang mau. At da ka no napalabas day jay. Ay, sige. Patarayam ti tricycle mo iti kasta unay tapno makadanong tadagos. Saan ka una yung matarantang kay? Ang mga numadisgrasya talakit day. Ay, makitak lang da dya at tao. Iwas-iwas ko tapno agnakam. Atul-tulak pa ya. Pataltalan jay dungdungwam anagagat amang iruruot iti kanin tinuang mau. Ay, saan ko adungdungun da dya at tao? Day tatikunam ita, taintaray na tinuang mau. Sapay ididi na pa intaray, patpat gemlaunay. Taintahin ti lalaki ang kail. Tipiki aka anakam. Dara sembanta. Para manak iti sipat. Adan pulis anang tilukin kwa na ang kail. Di day palubos sa saktam. Para manak man da ito iti sipat. Anay ko, apay agsipat ka? Salbag ka. Di ka pa'y makaitara iti balasang. Naitapay nuang ko iti taray mo. Ay, sige. Tiliwan nyo apo pulis tayo balo dyaw. Salbag ka. Imay ka nagpamarang akabagyan may. Tapno makatakaw ka. Iti pagbaludan itan ti pagyanam. Mangagab kagaya ma. Saan ba ta? Ay, agyaman kami unay kada kayo, apo pulis. Imbag ta naabutan dagiti pulis day yata. Huwag nga rot ko, rag. Napudot. Iso saan unay ang makapagnawan no makatarajin wang. Di dapay nakaadayo iti asidag tiwaeg. Imbag lakit din tayo bagak amapanta kita yung tinuang mau. Huwag nga raw. Ay, talaga abagay mo ti agbarin at chip. Tanod. Ita, mamati ka kadipay. No daw may mangibaga ka bagyamang kail. Ay, pulos. Ay, sikapay lang ti napudno aka anakak. Saan ka nga isukat iti uray sa bali? Job well done, Kwarog. Sikamat, Kapitan Enteng. Saan ka nga agtalok adagos? Iti tao asaan mo kay unay nga ampam mo. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng!
King! Sigurado ka nga isurot na iji balay mo, Bes? Wen bes, maturog ka ijay. Nakababain matkan ka Hindi pa lang ibagbagam akayat mo ti agpasya rin di kabildatan. Dumagas na nga ron iji tsindahan iti iluto ta. Sana balit ada kwartak. Uray siya, adamat kwartak. Ay na siya kung ti agastos. Si kalaaminan. Si kalangarodan ti gimatang iti taraon ta dito'y balay. Siyak met ati agastos iti kananta iji balay mo. Sige, sikat ti makamaw. Alang araw, intan. Ay, mangalak iti sumagmamano a pagsukatak. Kat ti parlor mo nga Adamat ni ading ko. Iso na ti makaam mo. Alang araw dahin, aglubwat ka, intan. Kwarog! Adda ka dito ta! Kwarog! Awan ni Kwarog, tata. Sino ka? Apay nga adda ka dito balay ni Kwarog? Siyak ni Mika. May kagayam tinagan mo. As in, Michael? Correct. Ay, Ket, anya tinagan mo, tata? Siyak ni Badong. Apay nga adda ka dito balay ni Kwarog? Best friend ko? Apay nga rod nga adda ka dito balay na. Ag best friend kami nga rod. Kaya ayat na ka? Ay, ala, makapakatawa kayo. Sante din nakasta. Anya nga rod tiga po nang adda ka dito balay na. Ay na, anya nga tidakas na. Sakit, nakahidban ka. Kan nakalipistik ka. Akasla ka babae. Kung nainto ka dagiti makakita king ka dito, nga asawa na ka ni Kwarog. Saan? Ta best friend ko ni Kwarog. Aguni kayo. Anya tigagarayo ka ni Kwarog. Umayak ko mga rod makikapay. Day talaga yan. Okay. Mabit lang tayo laan ka iti kape. Hello, Kwarog! Adda ka kaday! Gumatang kay tilakok at tinapa! Hello, anya day jay lola. Na, lula mo't asasawam. Kuray ka. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay ni Kwarog. Anya ko madakas na, lola. Anya ti kasapulan, lola. Saan alula tinagan ko? Tuyang tinagan ko. Anya nga ti masapul mo kani Kwarog. Lola Toyang. Na, talula ko na nalagta. Anya na ta sinusuon mo, lola? Tinapa. Gumatang ka? Ay, saanin? Nagado akar niya si dami kani Kwarog. Napuno, Jeref. Kapin anom ni Kwarog. Asawam? Ang tatakunan ni Kwarog iti bakla. Na! Anya ti kunam, lola? Ay, yawanan. Inak manlangan. Inka na, pagan anok ngay mo ta tinapam apadam ako retret. Bakbaketan at tinapa. Marikwanan. Bakla jay asawa ni Kwarog. Anya abakla asasawa mat. Napanak nga rod naglako ijay balay na. Kat bakla tay si mango kanya. Kasta? Ay, hawanon. Awan ngamin mangayat kini Kwarog a babae. Iso ati matol iti bakla. Naa. Saka agkatawa. Ay, agtatakon ni Kwarog iti bakla. Kat, anya ko ba tinakakatkatawa di tamaray? Apay nga main adi kag katawa. Awan man nakakatkatawa di ta. Sa bagay, uray sika. Awan lalaki nga tatakon kan ka. Iso nga aging gaita. Baak kalakta. Naa. Aguray ka man. Apay ngamin ngayon may ka dito tersinak. Gumatang ka, wado umay ka lamang suron. Umay ka kumangarod lakwan iti lakok at tinapa. Ay, sana ka gumatang dita tinapam. Jak pagan ano ti gumatang dita tinapam apada masaan nga digdigos. Naa. Ala, pumanaw kan. Jak kaya ti ango talako matinapa. Nangsag. Ay sobra kamot maray. Asino ay ti sobra ti panagsasauna. Saan kit din asiga? Oho, inak manlangan. Hoy! Nukas tamlaeng, awan gumatang di talako!
Kastagayam ti agwarwaras adamag, Maria. Un kwarog, bakit ti mangiwarwaras? Namyaklatan ibagbagan no asino. Uray di mo ni baga. Tasana ka interesadaw. Sa nabalay, tasan mo tapod now. Iti naminsan, nakita kayo nga agoy kuyog iti daydi abakla. Nakakalugong kayo iti silag. Napan kami di bangkag Inasikaso mi dagiti mulak ijay. Imbag man, takayat day taabakla ti mapan iti bangkag. Dagiti daddo maabakla kat bida kayat. Tamadadail ka no ti manicure da. Ay, sana naarti ni Mika. Mala, muto yung tekat gatang alunggani sa kantina pa. Tayin na kaon. Un, mabitla ang kwarog. Apay ngamin nga adda kadwam abakla iji balay mo. Sikan ti pagsasaritaan ti tao di ti kabildatan. Kay, anya ko mga ti dakas na. Kan friend ko matlaang mat ni Mika. Ano kakabkab balay mo? Apay, dakas. Awan mo ti dakas nga aramidan na. Nagagat pay. Agluto iti kanin may. Mapan iti bangkag. Nalaing tupay nga gayk iti bangkag. Nakakitam iti dadya bakla. Friend ko nga raw, dangkal. Namamok iti inuman iti ilay. Uray bakla day jay, tanasaya ti ugali na. Ang mga no agjuwa kayo. Oy, saan mo tangkal? Friend kami lang. Anya nga ti trabaho na. Adda barlor na iti ilay. Adda tauhan na ijay. Napangaro na simurot kan ka. Kat adda gaya parlor na. Padasin na kanong aro ti agtrabaho iti bangkag. Makaamo ka. Sa bagay. Kas iting na kunam. Awan madingar aramidin nyo. Unang kal. Friend kami lang talaga kinimika. Kas day lang day jay. Saggapuak manay, di balay ni Kwaraw. Napanak manay, nakikapay. Oh, kag, nakitamtay bakla nga asawa na. Saan na nga asawa ni Mika? Gayem na laing. Imposible Makipagnanaod ijay tay bakla. Awang keden relasyon da. Kita niya kumaita. Ay, tatakko na talaga ni Kwarog iti bakla. Kasanuma nga bain. Awan babae amayat kan kuana. Hasta tagwarwara sa chismis ah. Si Kansamay, tinangi chismis. Sana bali tapod naman. Ay, nagawan kita panunot man. Tagi chismis ka kiday. Sapay naturid na siya bakla. Agayem ni Kwarog. Ang mga nupapispisan na ka. Aday tantay asawa ni Kwarog marikwanang. Tila sa asawamot. Hello, manang kuanang. Ay, hello, Mika. Manang tiawag mo kin ni marikwanang. Gumatangak man itinabanglo a sabon. Manang kuanang anapinta. Ay, uwan, Mika. Mabiit laan. Kasla dinak nakita si kabakla. Ni marikwanang laan te bakit ketam. Isi ka magdayam day talo latuyang. Nakaangrag ka. Ay sus, agbet-bet takpay tadapan mo agat tinapaka kilo. Nagalasan ti pa nagsasaom si kabakla. At least, pudno ti imbagat. Oh, ato yung tinabanglo asabon, Mika. Ay, thank you manang kuanang anapintas. Kanabanglo At yung bayad ko Keep the change. Baboy. Nagalasan ti pa nagsasaw na niya bakla. Lula ko na na kanya. Idento tamanang ko na nakin ka. Depende nga minday ta. Iti panakilangan mo iti padam a tao, Maray. No kayat mo ara uman na ka ti padam a tao. Naskan mat nga ron nga amom ti agraem. Kastala day ta, marituya. Ay, nagsakit ti bibig ko at inong panikwaraw. Kanya, mamati ka ni Timbagat. Maslawan tumang amin kabutang mo. Kanya nga ita. Iti da ito'y ngay naramid ni Kwarog kanya. Adal pa'y ngay chismis. Abakla ti tinutupan na. Tawan mayat kan kwa na babae. Nga, saan ka lata na didigra? Tuyan? Ala, makamu ka. Physical injury ay tinaramid na kanya.
Kat panang dadail mo't iti kinatao na tinaramid mo kingkuana. Kansikatin mo na. Isa binalis na ka. Ay basta, sanak apaabak, iwaragawag ko itintero akabilidatan, nagtatak ko ni Kwarog iti bakla, tawan balasang amayakin ko na. Sige, manang kuha ng anapintas. Inakon, tanagatan kung ti kaya to agatangin. Wan, Mika. Sige. Na, si kamu gayam day tabakla. Kumusta nga iti relasyon nyo kini Kwarog? Ala, Lola Tuyang. Agayam kami lang ka ni Kwarog. Awan relasyon mi. Imposible. Kano nakita kayo ijay paraangan nyo nga agli lips to lips? Hay ala, agar aramid ka iti istorya, Lola. Bakbakitan ka lang aruden. Day tapay lamang daddadal iti padam atao ti aramiden. Ala, ingkan marituyan. Noad niya laditan ti sasawam. Ay! Dag kayo at tao di ta igid ti kalsada! Iso da ito'y abakla tay karelasyon ni Kwarog! Aw! Kitain niyo! Apay, isaw! Ay! No sakti lalakay! Oray awan karelasyon kaw! No baklan tumulaan! Ay, kasta. Ay, tibibig kaw! Ay, bimtaksan anay kaw anay! Anya, nagsaw kami lang. Anay kaw anay! Wal, pudnutin bagak kayo ray! Agtatakon ni Kwarog iti bakla! Ha? Awan ngamin balasang amayat ken kuana! No di mo to pa'y kayat! Anya? Ala, ni nanganatuyan. Anya laditan ti bagbagayan. No nakitam la kumaday di abakla! Puwe! Apay, nana. Kano naglaad abakla? Ay, piman mo't ni Kwarog! Naglaad pa'y abakla tinaggusto ken kuana! Apay ka di ana uyaw ka, nana. Napintas kaya. Di mo kunaan nga sakit mo ni Kwarog! Isakit ko Gaputak close friend ka. Nasaya at kanya. Ayawan mo violate. Inatiw na katimay sa bakla. Tabakla pa'y tiginayat ni Kwarog. Saan ka asikat? Tuya, papayaban na ka, di parinteng iti barangay hall. Hinta ka no ijay. Nagreklamo dami ka bakla, ken Kwarog. Anya ko matibasol ko ngay. Hinta kita, hinta guruuray daking ka. Tano di ka kanumaban, at kikita kayon taon ni Jay Cortey. Korte adak house. Isungarod na mapankan, tasong batam ti reklamo da. Tano saan, paibalod da ka kanaw. Ngamen, nagadaw tinapan mo inwarwaras kontra kadakwada. Asaan ba't apod naw? Ha? Day tati bagbaga nga mingking ka, tuyang. Aliklikam ti manarsarita. Tapakay sagmakam day ta. Ala, mapankan ni barangay hall. Tasong batam ti nagbasulat. Kaya anya timakunam iti reklamo dami ka ken Kwarog, marituyag. Nakababain ako na yan. Gapo itinapan mo si Narsarita dito'y barangay tayaw na natuyang. Tatno ganaban na, agmulta iti 10,000 pesos. Ha? Anyat makunam nga, maray. Nagdakulan day ta sa nga pulo aribo a pisaws. Agmulta ka, tapno di ka gruam. Ikanda ka iti may salawas ng agbayad. No di ka makabayad, iti naikid nga aldaw. Agkikita tayon to ni Jay Cortey. Anya ita, agmulta ka, mari, wano ikorte da kanda Kwarog. Ay pangalaak nga iti pagmultak kapitan. Awan kwarta. Ay, sana sakti pangibagaan. No di kat da Kwarog, ta isuda ti dinadaal mo. Ay, basta, agkikita tayo di korte, no di mo maitad ti multam. Kati kwarta amultam. Idonar mintaw ka nag iti ubing nga awanan. Para iti panagadalda. Ay mabalin ka diti agtawar ko araw. Nonya timbagamay, iso ti matungpal. Inton maminsan maray, an nadam nga minta dilam, tapno di ka maisag na. Ay na natuyang.
Naturid kang agkismis. Ita, mamulta ka lakit nga ron. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Ay nasaya tadakan. Yalanak iti danong tamakain inumak. Adda ka magayam dito balayaw ang kail. Una, sa dinong iti papanak. Ay, yalanak kun iti danong. Kababay mo lang dita pitsel. Masadutak nga rod amang gawat. Kas lang amin maktangan ti imak no agunayak. Puno ka diti basaw. Punwam ano kayat no? Mayak diti balayaw ang kail. Tao may kukitain no niya tiyar aramidam. Itno nakatugawak nga rod nga agkuy-kuyakoy. Mau, at iti danom mau. Yawat mo na. Uno ipainom mo pa'y kanyak. Ipainom ko pa'y lakan ka, ha? Pudnon samot di bagbagan ni tataba daw nga simadot kan. Adda ka lang gam dito'y balayaw. Nga agkuy-kuya ka, oy. Karab, ano tararamidan ni Uncle Mau, iji balay da. Ay, adu ater aramidin na tataba daw. Sana nakatugaw, wano nakaturab. Saan? Bisin tupay. No bisay. Apay nga rod ajak mo makita, uray di paraangan da. Iji unag ti balay da, ti pakabisbisyan na. Ngam napan mo kinita. Kagap-gapok nga rod iji balay da. Gusto na unay ti bandog na tanagado ti aramidin na. No kasta, bisay di balay da. Iso asaan ko makikita iji barangay hall. Wang tataba daw. Data ti pudnaw. Lepasan na kanupay tar aramidin na trabaho iji balay da. Kalpasan na, sumrekan iji barangay hall. Kasta gayam. Nalaing, nagplano ni Uncle mo no kasta. Ay, talaga nalaing. Kunak man nagtugtugaw lang. Siya gayam tinagbidot Inteng! Hoy! Inteng! Agring ka! Ay, dinakman rin Apay nakaturog ka kaya. Kad nakakidom ka, mag! Nakakidemakla nakatugaw. E di na pa nagpalingkay, nakatugaw ka. Itatasimbang petakon, nakatugaw ka latta. Anak ko mga ti aramidan. Linansaam ko man adya matintin nag-atawa. Ayun! Ay, nalipat ako na. Jay but-but adiding ijay kusina. Tinarimaan mo ka din. Jak pa'y nalansaan di tawa. Di manandiding ti kusina. Kahit anya lang arudan ti araramidam diti balay. Nakatugaw Ay, nagsadot ka matan, inteng. Na. Ay, inggatangan ka pa'y mat nga ron itinaimas asidaam. Ang nagsadot ka mag. Ay, kakidag luton. Tamabisin ako. Simadot sa amutan ni Kapitan ba daw? Saan ka kadingag sasawi ti kasta, tuya? Tamangan mo da makangag. Kat maidanon, kani kumparing enteng. Ay kat nasaya at ano makadanon kan kuana. Nagagitlat ta day ta kumparay, tuyang. Idi mo na. Pinanunot ko may tasim madaut. Ngam namuak ka ni kwaraw. Nagtrab-trabaho gayam. No nagagay. Apay ngay nga raw, akanayon nga awan dita barangay hall. Way, dadararamidin na dita palayda. No kasta, saan na si Madaw? Kanyalaki din na ya. Saan ka kadingag sasawi ti kasta kunak manay? Nagagayt ni parenteng, kas kapitan. Isuasan mo kumapagdua-duan, tuyang. Ay, nakadasarin day ta pangaldawan di talamisaan, inteng. Ang panpanimidam meten day ta kukod asidaan. Ay, problema no kasano akin nito. Uray day ta, problema empay. Masadota ka mang kagat-kagat. Uray ti panan kagat mo iti sidaam. Kasadot mo pay. Di mo to pa'y kabailan akin nito. Taglong-lungali tingipan mo. Ay, pakpakawan mo't no ipakinit mo kit di kanyak ti sidaam. Ay,
Sobramot daytan a kinasadot, intay. Marikwanang, aday bagakkan ka Angam di mo ibagbaga iti sa balay. Kaya't mo asawan, sikreto dayta nga ibagam, baray. Wun, maray. Di mo ibagbaga, uray kan ni Marituyang. Ay kat ibagam nga rod adagosan, ta ang mga noomay ni Marituyang kat mangag na. Ay, wun, maray. Adaan mo nga agas ti kinasadot. Italang anak kang ngagak iti kasta. Anya day ta sakit. Ay, ningamin inteng. Simadot matan. Ayun. Sanan nga agpakpakita iti barangay hall. Manon nga aldaw. Makitam day ta. Sapay damag adamag da marito yang kan kabadong no ayan ka no ni kapitan no anya ti araramidan na. Kahit anya nga iti sumbat mo ay kat ibagak ang ado ti araramidan na. Ay, dayta ita ti problema maray. Agtugtugaw matlatan ni inteng. Kasta aya. Ay, agasaman, tadi nakayat ti maibaon. Awan mo't nga ron amok nga agas ti kinasadot. Imbag pa'y ni pari badong, tamapan manen ijay bangkag dakan ni Marituyang. Ay na, nagagat dagiti agasawa, Mare. Isu akagura da ita tinasadot a tao. Day, kumusta ka ni Pare Inteng, Maray? Ni Inteng? Kwa, nasayat mo't lata, pare. Nalpas na ka, day. Nagitar aramidan na, dita balayaw. Kas kumaitian niya. Nay, kahit no imbaga ni Kwarog nga adutar aramidan na, dita balayaw, Maray. Ha? I won't. Ado, pare. Ibagbaga na kiti tattao asip madawt ni kumpare nga Inteng. Agam ti ibagbagak, Mike. Saan na si madawt? Ado lang tar aramidan na, dita balayda. Na, ay, apay kumaasumadot ngay. Uwan nga rad. Kano kagagitan na kapitan ko naman. Nagahawat ko anang. Nagadudag iti tatawa mang berbiro kinangkel ko ijerwar ti barangay haul. Ay, sos, kasanuday tan katawan mat ni kapitan. Ay, manon nga daw nga karasumlida. Anya ngay ti rasunta. Inrason ko idi na minsan nga daw nga gurigor ni angkel kaw. Itangay, anya ti rason mo. Inrason ko nasakit ti ulo na. Imbes nga awan mo't sakit na. Kinapudno na. Nakaturaw. Wano saan? Nakatugaw lang ni angkel ko iti balahida. Ay, una yan. Lukatam man jay daw. Apay talo katak. Di mo ayamanggag. Adag tuk-tuk-tuk. Sikan ti mangilukat ta masadutak at tumakdan. Unay kametan. Para manglukat lang itiri daw, kasadot mo pa'y. Inkaki din. Di nakibaon-baon. Inak man laangan. Maribanang! Nay, si Kamat Marituyang. Un maray, umay kayo padigwan kin ni kapitan. Adobo ang manok, maray. Ay na, ay agyaman maray. Nagalgal daytan. Na, anya ka no, maray. Ay, awan maray. Apay, kapitan, nakatugaw ka mo dita. Agsakit ka kaday. Ay saan? Ang tugtugawak lang. Kung nakano da kay di barangay hol nga trabaho, at da ka magayam dito balayaw. Ay, maray, agyaman dito impadigom asidaon may. Ayun, maray, bayam, tao may kayon tumanin padigwan kin ni kapitan. Pinadigwam mo't lang ni Pare Inteng. Ang nagagat a kapitan to ya. Why, pinadigwa. Uray nakatugaw lang gayam ije balayda. Nakatugaw tagin ina na. Kasi may takanayon ang mabanbanaw. Anya ka na yun ang mabambanaw. Kano sa kanugayam asumsumrak ije barangay hall. Ay, chismis lang day tatuyan. Dakas, nagchismismes. Kay pudno inal daw kano nga agsubli-subli dagiti tattao ije barangay hall.
ngem awan ijay ni kapitan. Nakaamwam iti dayta chismis. Naga daw ti mangibagbaga. Ay siguraduan pa'y apod naw, dagita madamdamag mo. Sagbay mo nga istoryain. Siyak ti makapanagnag ba daw? Tanakitak ijay balayda ni kapitan. Nakatugaw lang. Dyan nyo kat tinagan na dayta kumpare ka kapitanay. Ay siyak man amis mo ti mapanmang panagnak. Good morning, Tungaw. Ayun nga titinimplab akapit. Good morning. Kadno alaunan iti malam. Aya, naimasak tinaturog ita. Malam gaya man. Panagmimerienda nga ro din. Kaapay ko maapag meriendaan ka. Kat awan mo't inararamid mo. Anya nga awan. Naturog ka. Dahil tati inaramid ka. Ay nainteng. Palagipan ka Numauma dagiti ka baranggayam kan ka. Delikado ka. Na, agin inanaaklaan, maumada kanya kon. Saan ka laeng nga agin inanainteng? Simadot kan. Day tatipod no. Agin inanaak. Apay nga ipilit mo si madutat. Siyak man lang ang tagtimpla iti kapit, no dinak itimplaan. Oops! Hoy, sa dino ti papanam? Hindi kusina. Ay saan a kusina dita? Ah. Salas ti turturungem. Ah. Ijay ti kusina. Ay, nagadayo matan. Na, pati mapan ijay kusina. Kasadot mo pay. Narikuan na. Awan mo't lang, di pare intay nga sumangpay. Kunam, alas 9 asumangpay. Inuray ko may, ang anyat oras ay. Alas 5 iti malam. Awan mo't lang ay. Or-orayan mi matngarod akakagawad. Kay, urayag pa nga taging gatrabe ay. Agawid kami. Isong agawid kamuton. Kaya't mo asawain, agsubliak manay, ng tunbiga. Una, Sa bagay, mawatak ni pare intay. Nabannog may, iso nga agina na. Agasam nga may matikalawa na ito idadaulwan na barangay nga. aywan. Podno dayta. Nalawa dayto barangay kabildatan. Wait, matintin nagpayay ni Jay Mapa. Apay ayang nga main nga ipapilit mo anagagat dayta a kapitan. Nagado ti mangibagbaga si madaw. Ay, kasla kayat ko nga ron na panunutin ay nakasta. Tanay, manungal daw ay nga agkarasubliak iti barangay hall. Ang awan pa'y may ni parintay. Ay, bambanugam la bagbagay. Imbis ko mamapanak ag bangkagay, tagmula kaon. Si madot ni kapitan. Winsa, ay mamati ako niti dayta. Kahit anya ngay nga raw, paikat tayo na. Ay kit mo na, awan serbina ti sadot a kapitan. Gawat ko anang, makapanervyos tinangin ko nga istoryahin dagiti tahaaw. Sa dino a banda. Ijay igid ti kalsada. Ijay waiting shade. Ijay ayan dagiti babae nga kikinutaw. Anya nga, itis istoryaan da. Ipaikat da kanon ni Uncle Kaw kas kapitan. Ipaikat dan. Una, tasim madutmat kanong aminay. Ay sos, nasken ama-amuan dayto ni kapitan. Anya nga iti ramida kagawad. Ingka ipakaam mo adagos ka ni kapitan, ije balayda. Kasano kuma ang makasaritam ni uncle mo? Katkas makita mat. Agur-urok di tatugaw apagil iladan na. Katriingan tananday. Nukasta nga agur-urok, saan mo abasta mariing? Ngumnas ka na mamuan na ti plano da, apanang paikat kan kwa na kas kapitan. Asino aya tinagplano nga ikatenda ni uncle mo? Sigon itinangag ko nga istorya. Plano dahi ta ni tata ba daw? Anya, isupay mat akong pari na? Kastamot lang tinangag ko nga istoryada di tawiting shade. Iti ayan dagiti artak alalakay. Ay sos, delikado ni uncle mo no kasta. Numaikat ni uncle ko kas kapitan, may kataktumatan kas chiptanaw. Ay kat automatic dayta akwarog. Isuari ingamon ani uncle. Nasken nga agalibtak nga agtrabahon.
Kasano nga rod ti aramidan ta ita? Anya nga iti aramidan dyan iduldulin mo abalon at mawantay. Aywan anya. Ingka nalain sakbay amaudi ti amin. Entay, agreeing kan. Natimang kalbit-kalbit iti dapan ko. Daytoy laeng ba't balonat ka? Bumangon ka ng kail. Plano da kan nga ikatan akas kapitan. Plano da ita ni tata ba daw? Dula amin. Plano lang na tayo. Amin natatao dito'y kabildatan. Kaya't da kan nga ikatan, tas imadot ka kanong aninay. Bay am idang agpanunot iti kasta. Entay, kaya't mo amaramanan ti saplit. Daytoy balonat ka. Ay, saplik ti balanat. Ay, sus. Kasta, Ay, bumaringkwas ka. ay, Nalakaya ti mabalunay. kwa. Mapan ka ni barangay hall. Kat ikatem ti kinasadot mo, sakbay amala daw ti Ay, amain. uwi na. Ay, intan, warog. Kadwa anak. Kan, si Kaban. Di mo ilayat-layat na tabalunat. Nasakit na ita uray laya. Kunami si madot kan pare. Ay, naku na. Kat ada akong dito barangay hall trabaho. Ay, kwaraw. Itimpla man ni tatam abadong iti kape. Nangay. Lano mikay, ngay katindakan pare. Ay, anya kate kumpare kon. Ano naggagatak akapitan nyo? Uray damagam ka ni kwaraw. Kwaraw! Pudno da ita, tata ba daw? Pinapudno na. Awan ina na ni Uncle Kaw. Trabaho at trabaho. Ay kat adda kami tamang bantay king ka pare. Kitain may, no talaga mo't lain, nagtrabaho ka. Ay, iyawat mo ti kape na. Kwaraw. Ano? Antuyin ti kapay, tata ba daw? Ay, kapitan! Ang gagot kalata ka na yun. Tapno saan ama uma, dagiti ka baranggayam ken ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, kapitan! Enteng! Ni kapitan! Enteng! Pari badong, anya day taan aramidem. Agar arami dakman iti kulungan dagiti manok kumaray. Tanay, adda ka numanin dagiti agtatakaw iti manok. Ay, wen, pare, pudno day ta. Ay, adumanen ti mataktakawan iti manok. Narigat ay nutakawan da dagiti manok kaw. Sapay naglulukmig da. Ay, nasaysaya at nuyaramidam iti kulungan da. Ibagamot akin ni pare inting anas kinatiliwan da dagitang agtatakaw iti manok maray. Ay, wen, pare. Bayam, ta ibagak to day taken kuha na. Nagdakkel mo tanday ta inaramid mo akulungan dagiti manok, badaw. Pampanunutan nga rod. Tapno sanda matakaw. Iso maturog ako, dito'y kulungan da. Anya, tila pampanunutam. Sayang mo, nutakawin da dagiti manok ta. Una, di ta kapayin nga agyan no kayat mo. Anya, adayamit imbaga kakasta. Kabalay mo dagita manok mo. Ken ibagamutan nga ilutwan da ka iti kanum. Ken itimplaan da ka iti kapain. Ay unay kami ting. Kaya't mo nga raw, damatakaw dagiti tarakin tama na. Nalabsak mo't ni pari badong nga agar aramid iti kulungan ti manok da. Ay na, amin akabaranggayan tayo. Agar aramid da iti kulungan ti manok. Dagiti dadduma, dapay tulbak na. Ay, kaskari na ayam ngamin ti matakawan iti manok. Sapay saan laamay sa manok ti takawan da. No ado ti makita da atarakan mo. Talo ti kababaan nga alaon da. Wen nga rod mare. Ay, asino ayamot dagita nga agtatakaw iti manok. Dayta ti pagmimitingan may kada kapitan. Ay, asino nga tadagita ngagtaktakaw iti manok? Ay, day tatidakal a question. Awan mo't nga rod ti makasungbat. Ay, sungbatan nyo man tani nagado kayo akakagawan. Ay, san mi nga rod nga amaw ti isungbat na kapitan. Ay, naskan amatiliw dagita ngagtaktakaw iti manok. Day. Ay kat, agronda kayo kapitan.
Pagrundahan niyo dagiti tanod. Kan mayat no sumurot kamot nga agronda, kapitan. Asino ti mayat asumurot kanya. Itayag yaw, ti imayaw. Kanigid wano kanawan ti itayag, Kapitan. Adda sa ludso, dagito'y padak akagawad, kapitan. What is that? Anya kano ti itayag da nga imada kan ni Ged, wano kanawan. Urean niya, basta da mangitayag. Ne, awan mangitayag. Ay, adaramidog, Kapitan. Ay, oray sa, kada papanak. Ay, awan kano ti makasango, kapitan. Damagan yun, no, anya nga imati itayag yun. Awan mo gaya mayat nga gronda. Adda mo dagiti tanod akaduam, kapitan. Limak no asino ti maayabak nga gronda. Ket, dagiti nga hitanod mo. Mabuting da ka no. Ket ni kwarog nga nga ipampanakkel mo akatuturadan atanod. Ay na, mapan ka no agaram. Na, dumayo pa itinagadayo a lugar tapno mapanagaram. Bayan tapno makaasawa. Kasimot. Ket, asino nga ron itati kaduam ang mapanagronda. Ay, dayjay kumamat naturad ah. Maray, adaman lang, damagit king ka. Anya dayta. Udno aya, ngagberberok ni pare inteng, itinaturid akadwana ang mapanagrunda. Pudno, adda ka di mairekomendam. Ay, ada. Jay kanu naturad. Siyak, maray. Naturad ka? Ay, saos, narigad lati agsasaw, maray. Awan ka butang mau. Pulos, awan kabuteng ka, maray. Saan ka amabutang itinasip nga? Apay kumamabuteng nga kitinasip ngay. Kaawan silaw dita pagrundaan yaw kan ni kapitan. Ay, kayat ko ah. Ay, bayam. Taibagak kan ni kapitan, asikan ti kadwana nga grunda. Nagboluntaryo ka kanumat amang kadwakin ni kapitan nga agrunda. Weng, Apay, kabailam ti agrunda? Kunam siguro nalakat ti agrunda. dayta, tinabayag ko nga arapaapan iti biyag ko, tuyay. Kaya't mau nga oray awan sildaw. Apay, pada ka aya, asaan nga aggunay no awan swildaw. Sigurado lang ba daw? Tamangan no agbabawi kantaw. Kumplito ak maray, iti gamit nga grunda. Adamot helmet mo. Saan ka ba't nga agmotor? Ne, naskin na sigurado lang mo ta. No ngay kilaat nga damang pang-or kanya. Oh, Ha? di, sipte. Oo nga ano. Agsumbanger pa, dagito armas ka, kunam sa. Ay, armas mo. Dagito man eh. Nakasalikad ko naman. Dagita. Weng, Doa abinalsig asungrod ato by 3x10. ay di mo tagtagibasit na dagito yung armas ko, peray. Tamaulaw, dagiti mapang-or na dagito. Ay, gulits na nga ron ah. Ay, kito na, nakasagana ka na ya. Ay, itay pa. Paray, ayan mo ngayon. Di ka mo makitan. Anda ka ito likodan paray. Danag mo na. Apay nga daka dito likodan ngay. Papanak ko mangay. Dito ka kumasangwanak ah. Apay apapananak iti sangwanam ke tapno sakti umuna nga matay. Sika nga rog ti kapitan, di rumbang lang nga sikati umuna. Ay, sikan apare. Mayat lang nga rodon ti pwistok dito likodan. Apananak iti sangwanan. Ikan, Papanantangay. dita. Dita kasip nga tay. Agbati ak sa langit ta si katimapan. Ay, duwata ah. Naapaya sa langay. Imbagkan ka ata ada binalsig nga armas mo. Ay, wala niya. Sika, plus light lang, matimot mo. Naibos sa pa yan ti baterya na. Tagawan-awan mo ti silaw na. Iso nga ron asikan timapan. Sige, siya kon, timapan. Nagbati ka dito yan. No, ada makitam kal alya. Ibagam ah. Anyang al-alang ibagbagam mo, pare. Ay, kwa, no agtatakaw kunak kuma. Una, tapno tiliwin tadagal. Pare, agiring ka. Bakit huway apay? Nakaturog kami tayong. Uy nga ron. Nakarundakan. Nalpasain. Nakitam na kita agtatakaw. Awanda mo dita. Ang ada nakitam nga alalya. Awad di alalya. Mamati kang tumag ka na kita. Ay, agawin ta nga ron din ah. Parbangonin. Saan ka mo talagrunda? Naturog ka ba? Mayat nga ron, tanda ka. Hinton maminsan, saan ka na mabalin na maturog? Naskin na duwata nga grunda. Kapitanak nga ron.
Kita niya ngay nga rod. Siya mo ilangay, ti pagrundahan. Sana mga opisyal. Anya ti ko na. Dandaniyo natiliw di agtatakaw. Tuwin. Di nakita mi ka ni Paribadong di agtatakaw. Anya ti narami diyaw. Ay, sakti at dati inaramid na. Ni Paribadong naturog. Na, saan nakaatinulungan? Di naktinulungan ni Paribadong. Kahit, anya nga iti si marunong nga inaramid mo. Di inaramid ko, hindi nakita mi di agtatakaw. Kinamat-kamat ko. Taray! Na, kinamat-kamat mo. Kat anya nga rod ti si maruno anapasamak. Di si Mardang di agtatakaw. Apay asim mardang. Nabanog. Kahit si mardang kamay. Una. Si Mardang gayam di agpreno akmat. Na, iso mutlagayam asaan mo anatiliw di agtatakaw. Ta si mardang. Kat no intuloy mo kumakinamat, natiliw mo kumadya agtatakaw. Ang si mardang kamat ako nam. Ay nabanugak nga ron. Di nakit paginanaunan. Naginanan tupay tagtatakaw. Na Naturog kamat gayam, idi nagrunda kayo kan ni Kapitan. Nagkunaking kamaray. Kayso matistoryana. Kita manday ta kumpare. Binaliktad naman ay ti istorya. Kino iso tinaturog. Saan min nga mo, no asino kada kayo ti Patsin May. Siyak maray ti patsinyaw. Tapon no, di bagbagat. Istorya pa ni Kapitan, akinaman na kano diyag tatakaw. Kasano kumakamatin na, kit nakaturog may. Ay, asino, aya kada kayo ti agibagbagay ti pudnaw. Makaolaw kayo, No siyak laeng amay sa maray. Mamati ak anibadong kaw ti agibagbaga iti pudnaw. Un atay sungarod mo ti asawam. Katuan na. Asino pa'y nga ikumati sa bali ang mamatikan ko na no sana siya. Ay, jak amo no asino ti patsyag kadakwada ka ni Kapitan. Ngam tinapatag, matiliw da kumadyag tatakaw. Ay, wala niya. Tauray siyak, madanagan ak para kadagiti tarakan ko amanok. Ay, imbag taada ni badong ko nagaramid iti kulungan dagiti manukmay. Si Kangay, agmay-may sa iti biyag. Baak pay. Naa, awan lat di ka maipalagip mo. Mapan kayo manen agronda kan di kumparim abadong? Sapay kumata saanin ang maturog ni Paribadong no agronda kami. Sapay kumakunam, kat si kansamot tinaturog. Apay adi nakpatsin. Istoryak nga rodken ka, no saan ang napasamak. Aray! Nagrunda na! Ay nagsapan ni Paribadong. Imay nakapayan dinagas dito balay. Aray! Kat saan kapay mat anak kasagana? Anya saan? Ulas lati awang kanyak, o. Ulas! Apay nga agala ka iti ulas kat mapan kayo agronda. Ay basta. Kasapulak. Iso nga yala anak iti ulas. Ninayunak ti armas ko pare. Paltog. Pangalangay ti paltok si Kabit. Anya nga iti nakatali iti likudam. Ay kit binalsig Binalsig manin. Ninayunam dagiti dua binalsig. Mano nga iti inayon mau. Upati na binalsig ti armas ko pare. Ay. Dua dito'y sikit kaw. Dua may dito'y likuda. Anya mat day nga armason. Kit si Kangay pare. Anya ti armas mo ngay. Ay, kwa. Apay lang amang itugot ak iti armas. Katada armas ko. Ilaklak aman naklangan na. Awan man lang awit mo nga nyaman nga armas. Ulas di awit ko. Ulis unlay. Ngam di ka tatagari. Intakit agrondan. Pare. Magiling ka. Pare. Ay, tala ka tamayat ti maturog. Nakita ko diyang tatakaw pare. Nakaigam iti manok. Tiliwo mo na. Nay, kit si Kangay. Anda ka nga ron. Di sikat ti mang tiliw. Kapay nga ibaunak at kapitanak nga ron nga puro. Nay, pare. Nangag mo, di nagkarasakas. Ay, Nagtatakaw da jay. Aya. Ay, nagtatakaw di tiliwon. Umasa si Dagan pare. Bumangon ka na. Ay, umasa si Dagan aya.
Kita niya nga taramidin ta. Katiliwan ta. Agalata ta. Tiliwan ta man. Maragsaka ang dagiti kabarangayan tayo, tanat tilibyaw, jag tatakaw. Rumbang lang ang maragsakan da. Tawanan tagtakaw iti tarakin da. Ala, ibulos yung manandag iti tarakin yun. Ay ado ti ag saludsod kanyak, no kasanuyo a kiniliw, jag tatakaw. Istoryahin tamalangin pare. Ay, kasto iti napasama. Idi nakita mi jag tatakaw. Naginigam kami iti ima ni pare badong. Apa ang naginigam kaya iti ima? Uy na, tapno malapdan mi ida ato maray. Idi na i-corner ben. Dayayin. Napigsa kayo gayam, no agtinulong kayo. Ay, tiniliw min di min pinalpalubusan. Kasta nga rod maray. Nasaya at gayam, agtinulong kayo nga agkumparay. Agam paray, saan kanton arumbay nga maturaw? Na, ada nakaturog ka na kaya? Ay, kwa, nakatuglepak unli. Patpatsem ni pare badong. Nay, apay nga, pari badong. Rak-rak-rak ang matanday ta inaramid mo akulungan ti manok yaw. Ay, yawan gaya mong tagtatakaw maray. Ay, sa bagay, da kami kaniinteng. Imbulos min dagiti manok may. Ibulos ko mga rod amin idan maray. Tapnumot mapanda agarab, agpaarab. Ay, kat umay da nga ron ija arubayan ngino kasta. Uy na maray, sa dino pa'y ngay kumati pagaruman da. No saan nga ijayan niya? Ay, sa anak nga rodan nga agsakuro iti manok. Iti minalem, pari badong. Iso anawaya kami nga giistorya kada marituyang kan marikuanang. Rumbang nagtitinulong dagiti agkakabaranggayan, tapno natal na ti barangay. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Ni Kapitan! Enteng! Nay, apay ngay ba daw? Taing sargang mumutan day ti tricycle. Jakit isardengain, kita man day tarang tayo. Na, apay ngay tagunggun matan. Anya aya day ta, hanging braids. Saan may tiko na? Apay ngay nga agungaon. Di tam makita asin sinanday ta proyektaw day ja kumpare ka Kapitan Inteng. Naging lalayng tumay. Kasanuta nga rod ang makalasat ngay di tarangtay. Ay kat maglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti babalayin, tapalpak mo day ta proyekto ni Parinteng. Unay matgerang tay tayon maray. Apay, maray. Agunggun may. Kasdaya talaga, maray. Anya kasje talaga. Saan anormal ti kasje arangtay. Kurang ngamin ti budget. Saan la kuman ang nagpapaaramid ni Kapitan itirangtay. No kasje mo laang. Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan Jay budget na. Iso akurang. Saan mat, maray? Agibulbul sa ayamat ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan nyo nga opisyal Jay budget na. Ay, di ka agsasao iti kasta, maray. Day tatipon naw. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Maw. Naa? No inikan na kuma iti bingay kaw. Di ado kumalakok ita. Di mo makita, aday ito langan sa nga pulo akin day, kan 5 akris pati karga day ito tersina. Apay, maray. Awan la ko man a sardinas. Awanon, maray. Uray asin, awan matan, awan nga roden. Nabangkrap kan sa matan. Anya nga rod ngay. Sapay dayti ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundo ti barangay. Anya? Ay unay mo't daytan. Saan la siya? Uray ni Kapitan. Pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asid si daon may. No nagibulsa ni Inteng.
Naiimas ko maakanayon tisid si daan may. Ay, no apay tomat ngamin anag kurang ti pondo day jay arangtay. Damagak tuman kan inteng. Ay, nasken amalawlawagan tayo iti day taabanag. Ay nagkunamot nga daing bulsa mi apundo. Kanayon mo met akap-kapon ti bulsa. Anya, ada maalalam aya. Barbarya mat. Eh. Kadakelanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga day bulbulsak apundaw. Ay, damari to yang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsaak. Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Iso nga rod ti may sa aparikot. Tapay manan. Kurang nga rod ti pundo. Ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas day ta akalsada. Ay wala. Ado man ang timang ibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan. Kita man. Wen, kit-kita ko. Kita nga sa bali mo tikit kita. Dahil ito tudok tikita. Ay. Kulak ano je balay da kapitan ti ko nam akita. Dahil ta kalsada nga ipatpatarimaan ni Parinteng. Dahil ta tikita makunak. Apay nga ita nagpatinggamot dito'y batog ti balay ti panakasiminto na. Imbulsa naman ang tipundo na. Ni kapitan ti bagbagam anang ibulsa. Sino pa'y kumangay? No imbulsa na. Napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay niya raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidainda. Dagita may tihilig na kay. Nalaing nga gibulsa. Podno, kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay saan na pundo day ta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da ka kadagiti tattao. Ay na talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga roti saan da maawatan. Ay pasinsyahan tayo. Sana nasayad day ta nga ibagbaga da. Ay, kapitan. Danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Ay, anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungba. Apay pare, nagpatinggan ito'y balay mi, dahil ti panakasiminto ti dalan. Narantamod lao na yan. Apay ko maapanunutom ti kasta pare. Talaga may. Talaga kagurgura na ka. Kurang nga rod ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan ka nga grason pare? Nakadkadlaw, asaan mo akayat ang maipasiminto, dito'y kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay di ka gibagbaga iti imbulsa apundo. Taawan ti maigatang ko iti pumadak. Sagmamanoya ti pumadang pare. Piso. Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa iti salapi ko ma. Ada ka ibulbulsa kon apundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo't ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wan nga rod maray. Imbag ta nakita ka. Ay makipayungak man kan ka ta nagpudaw. Ay, katwan amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Mari ko anang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti gulpi na. Kasano ngawan? Kit ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Uy, bagbagam lang dayta, tailislisim ni kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawan, mas dakkel at imbulsa ni kapitan. No adda, kandakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laeng matigulpiam, dimot na imas na. Dayta nga rod kat mare. Kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng. Kan uray ni Mari Kuanang, awan met ti imbulsa na. Hey, naikot ti sakit tinakam ko na ya. Tapay manaon. Sino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? No makita masana na ituloy ara si Binto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga min kit-kitaan na. Ay, sana mabalin ajak kita na.
Tabatog ka nga ron ti balay ta dahil nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabali na sana nga reklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsimmet. Dakal tinakupit ni parenteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasaet tirik na kon. Yung pwede ibagbagada nga impulsa ka kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat ko diag sangay. Kaya tap no malpas dahi ta proyektaw. Ada na panunot ko nga aramidin tayo. Anya ngay dayta. Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Hindi pa'y kumana panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayap no agtitinulong tayo. Una! Dahil taman ang tibagbagat kay. Nagsaya atan ngagtugtugawak lang, ngagmalmalam. Kidawan da kitang opisyal kay dahil ti pa nagtitinula. Bayanihan ka nung araw. Amok na niya dahil tabayanihan. Saan mo na masapol ngay palawag pa eh. Tumulong tamot Amok tagtrabaho to yan. Amok tagbayanihan. Ang jacket na tumulong. Isuma lang ang tugtugaw ka lang dito'y balay, di tumulong kan. Basta jacket. Day talamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidem. Ay katrumbang lang mo ta. Nagado reklamom. Isugayam ti trabaho. Hangam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulong. Mabanlugak lang. Isuasanay. Kay tanyangay nga rod taramidem dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw ka ngagmalmalam. Agtugaw. Agkuyakoy. Mangan. Agbuyay di tibay. Agasam na kitang aramidang ay. Nagataw. Oh, dagiti agbayanihan. Umay kayo agpalista dito. Aray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan ni Badong Mau. At day je balay may. Kat umay kuma dito yun Ipalistak lang nga rod tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibagan ni Kapitan no anya ti aramidan na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Uray Masapol nga agtrabaho adya mailista. Ag kumari ta nga raw. Ay uray nga raw. Kaya't mo nga ang tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat ako kumari tayo mag. Ay na, saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badong Mau. Jakto pa'y maibaon nga ginaw. Pakitam dayta. Kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis kagluto ka. Dahil taka mapanagbayabayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't ano siya saan. Apay ngay siya. Sanang matatumulong. Angam sanang matamabain. Sika ata nagpuskol tarupam. Awan babain mo. Di bagam kay day. Amin anay bulsa ni parenteng. Apun daw. Irar na. Na, pirjum manun ti aldaw ko. Nene. Saan ka pumanaw Tagluto ka ba? Sika mo'ten at agluto iti kanom. Apay saan ka amangan dito balay? Saan? Tapakanan na kami ni Kapitan. Nay. Apay nga akas na kami. Ay makamu ka ni tibiyag mo. Tugtugaw ka lang. Kaya't mo ilutuan ka pa. Kanya. Apay agimot umay tumulong di pare Badong. Ay, masadot siguro Sapay nakatataw iji tawad Buy-buyaan na ti panagtrabaho yo. Agisam-isam. Saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mataltalyawan ngam ayaban nakitinagan ka no maminsan. Ay, kasta nga min day jay atao kahit. Ay, sayang. Ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Da? Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadong, apay saan ka amas daaw? Nay. Kanya kumangay ti pakas daawak mare. Nalpas gaya man day timay sa proyekto diti barangay. Jayarang tay. Jakto pa'y mailabas si tricycle ka. Taggungon. Saan ajerang pa'y ti kayat ko asawan? Dayto'y kalsada. Ayun na niya. Nene. Nalpas gaya ba? Di ka man? Pagpagnampayan no umay ka dito tersina. Way, namo ka nalpasan. Saan ka mo't siguro nga agreklamaw? Anag patinggalaang dita batog ti balayaw.
Wine, baragsakan iti dayta, maray. Amom no apay anabiit analpas dayta kalsada. Kanya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Ay sinasayat Kami kunak, tasaan kamot atimulong Apolos. Uray at timulong mo nituyang ko, maray. Si kapay anaglay nga agreklamo ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raw. Mawatan nyo lat kamot tin talumakay da taon. Apay asikamat ti mang bakbakla iti may sakaban abagas at hangdan mo ang nagbayanihan, maray. Asino nga'y kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, kapitan? Ningay pari badong. Mabanugak laeng amang ibaon kunkwana. Awan mo ti amo ng aramidon no saan nga agreklamo. Agreklamo pa'y nga taka nalpasan ti proyekto diti barangay tayo. Saan nga agpatinggang agreklamo ni badong ko, kapitan? Isulang ti paglaingan ng aramidon, agreklamo. Ay siyak man lati mang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, kapitan. Kabailam abaklayan, ka nagdagsain. Kabailak to pa'y ang nagbayanihan. Day tantoki din wan kaban unlay. Pare, siya kunti ng bagkat iti bagas. Para ka ni Marituyang dayta. Nagyaman na ka, paray. Imbis asikati mang bagkat. Uwan nga rin, bababay na kun pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan ngay rang tay paray. Mayatay. Hoy, badong, agdawan! Apay nga insardeng mo ngay, dahi ti tricycle. Wine, talumasat tagayam bitarang tay. Kay, apay kuma. Apay nalipata mo. Naggungon day tarang tay. Sanon, pinarimaan dagiti bumarangay. Di mo amo kasaan kamot Apolos at timultulong. Kay, kaano nga, iti sumaruno abayanihan. Tatumulong aktuman. Tapno saan mo ngay bagbaga na lainga nga agreklamaw, kinsadap. Ay na, tatabadong. Tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidan. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Teng!